Munas hermanoi hatun kusikuy songoy pitiam kay Dios pa palabranta uyarimus aygimanta y inellatata yacharimus aygimanta. Paralisanchis ajinata nispa kay lección número 12 Dios es fiel. Imainatata noganchis songonchis junta kay apitia kusuma ima falta bastinchis ima puchu bastinchis golpe falta bastinchis golpe puchu bastinchis trabajo falta bastinchis trabajo puchu bastinchis. Imainatata noganchis songo junta causa kusuma kunanchaymanta kay elección pe parlarizum y opas madrizum ajinata nispa la fidelidad de Dios kay pañaurizum kay libro de Josué hatuta ainin 21 y ainin 45 ningainata. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Kay pinirizabanchis Josué Dios ganinja tuchis promesas hasta que Israel ya estamos ruasga y Dios ka cumplisga payga cumpliyangatas no ganchijuan chaygo pay niwanchis manap esgosta rikungichis nita yaki kunkuchu pero no ga Dios ninku paygunata kani siempre mikunata goza munasgra manui chayta Jesúsganisga mana no ganchis yaki pikausa kunanchikpaj khawari kay tiempo runaga uhmusu wasita ruan creen que chaywan hatun kusikuy niyo kanga auturantin padrino madrina hagaypi kaypi kan creen payga chaywan kusikuy niyo kasganta pero chay kusikuyga tuya turan munasgra manuy kunan ñawpaj masdirisun ajinata nispa maypichu nirllawanchikta lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará imatataq Dios kawsaynikipi ruwan Imaraykutaq han kawsayniyuq kasanki imaraykutaq purinkiraq imaraykutaq qhawankiraq imaraykutaq predicankiraq Dios pa milagro rayku Dios ganta librasunki hatuchis accidentes manta Dios ganta librasunki hatuchis ongoykunas manta charayku munasqa panuy kaypi niwanchis kay Josué hatun t'aqaynin 23 huch'uy t'aqaynin 3 nin aynata. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y matata ganru arranqui, Dios ta agradada yipaj. Y matata ganru arranqui, salud mío canayipaj. Y matata ganru arranqui wawasneiki, walej ya causanankopaj. Tal vez ni mata, kaypi Dios pas palabras sutinirwanchis, payga nin noganchis rayku maganakun, noganchis rayku nin payga promesas ninta cumplin, ni haik asagrepawasunchu, pero imatata gan wawajina ruanaygi tiyan, Dios pas wawajina, voluntad ninta maskanaygi tiyan, paypaj voluntad ninta cumplinaygi tiyan, chaypi esforzakunaygi tiyan, mana orana ganas usungi chayga, mana bibliata leena ganas usungi chayga, mana predikamuna ganas usungi chayga, Dios mani, Dios ni, imaraykutaq mana predikayta munanichu, imaraykutaq mana orayta, imaraykutaq mana palabraykita ñawiriyta munanichu, ajinata ni Señor ma, payga siempre uyarisunga, y payta respuestata apachimusunga pronto, y chay respuestata kanga, astawan kallpacharikunaykipaq Señor pi. Tal vez desmayasanki, tal vez manaña iglesia marrita munasankichu, tal vez kay munduma kuturimuyta munasanki, ama chaykunasta ruwaychu, ama chaykunasta piensaychu. Yachankiña gan imaynachus kay mundupi kawsana. Gan riqsinkiña yachankiña imaynachus Señor pi kawsana. Mayrantataq munanki. Imatataq wawasnayki rayku ruwasanki. Wawasnaykita iglesiaman pusasankichu. Gayachu sapallagichu iglesia marizanki uñawasniu hangi chayga paykunata Dios pawasinma siempre pusay un día Dios hatu recompensata osonga kunan ñawpaj masdirisun ajinata nispa el premio de la fidelidad un varón de vosotros perseguirá a 1000 porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo kaypi siganin Dios ganin premio ta osonga Gambensenki kay yakikunasta kay dudasta Gambensenki kay tentacionesta chayganin
Dios ka hatun premio ta osonga. Y chay premio ta rikunki wawasniykipi, rikunki kawsaynikipi, rikunki saludnikipi. Chayrayku ama dudaychu Señor manta, Dios ka mana tardanchu nihayka promesanta cumplinanpaq. Payqa qanwan kasan maypitaq kasanki, hospitalpichu kasanki, problemayuqchu kasanki, imaynataq kasanki mana yachanichu, pero Dios yachan sonqoykita, Dios yachan nimachus necesitasunki chayta. Paypi cree, paypi confía, paymanta hap'ikuy, ama paymanta kacharikuychu. Kunan yawpaqma ahinata nispa ririsun, lo que nosotros hemos de hacer. Kaypi Josué hatun tagaynin 23, huch'uy tagaynin 11, ahinata nirisawanchis. Haced pues todo lo que está de vuestra parte para amar al Señor vuestro Dios. Qankuna nin esforzakuychis, ruaychis, Dios pa voluntad ninta, Dios ta munakuychis. Ama ancha kay mundo ta munakuychischu. Kay mundo a traicionero. Kay mundo pega tukuy ima tukukunma. Ni ima kay mundo pega para simprechu. Charay kuhdia tukuy mayo kawa waseo hautuyo, saludniyo, wawasniyo. Pero udia chaykuna tukuy ripunkuma, isapitalay yiqipakuaj. Y Dios ga siempre chaypi qanwan kanga. Kallpayuq kanki chayqa kunan Señor ta servicio ta ruay. Payta servimoy. Paypa voluntadinta ruay. Wahtata udia hospitalapiña, wahtata udia hatuchis problemas ukullapiña nisangi Señor yana paway, Señor yana paway. Claro, Señor yana pasonja, pero hasta un kusakanma kunan kawsayniuq kanki chayqa todavía kallpasniyki tiyan chayqa Dios ta servicio ta ruawaq. Chinanchikpaq ahinata nirisun maypichus niriwanchis el castigo a la infidelidad. Kaypi yachanaykipa hermanoy, gan Dios paq contran kanki chayqa tarde o temprano Dios paq castigunta gan rikunki kawsaynikipi. Chayrayku ashka runa nin ahinata, noqa imatataq ruwanaypi noqaqa bueno kani, usatitulla tomarakamuni chantataq kutimuni wasima. Udia wawaykita ninki, waway mana tomanaykichu tiyan, waway aman kay ruwanaykichu tiyan, waway ama kayta parlanaykichu tiyan. Wawaykiqa nisunqa, pero tatay imatataq gan yachachiykita munawankiri, gan peor tomaq kankiqa, gan peor noqamanta karqankiqa, imatataq kunaqa hina parlankiri. Niraq chay dia chamusaptin, wawasniyki uñallaraq chayqa Señor man posay. Kaypi Josué hatun tagaynin 23, huch'uy tagaynin 15, ahinata niriwanchis. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlos sobre la tierra buena que Jehová vuestro Dios os ha dado. Buenas hermanoy, kaypi nisawanchis Dios pa palabra. Dios osunki, pero managan paypa voluntadinta ruanki chayqa, picha maldición esta paganga. Claro, chayta nita monanchis Dios pa palabra, mana tukuy tiempo huchawan puya sumanchu. Mana tukuy tiempo no anchis munas anchista ruwa sumanchu. Porque Dios pa juicio, Dios pa piñakuynin, chayamunma kawsayninchikma. Munas hermanoy, invitayki hatun mantapuni, Dios ta maskari. Niraq chay día, ay, niraq chay día chamusaqtin, Dios ta yupaychay. Dios ga nihayk abandona songachu. Payqa qanwanpuni kasan kay Israel llaqtawan. Dios ga siempre paykunawan karqa, pero paykuna pantayman yaykusaqtinkuqa hatun castigo hamuq. Watijmanta paykunaqa sumaqta chiganta kawsayningu ruwakanku, pero watijmanta wistunman yaykusaqtinkuqa watijmanta castigo chamuq. Chayrayku ashka israelitas wañusqanku huchanku rayku. Chayrayku munas hermanoy, kay lección piacharichiyta munawanchis Dios mandamientos ninta ruwarqa chayqa chay mandamientosqa qankusisqa kawsakunaykipaq. Chay mandamientosqa mana llakiymanchu apawanchis,
Chayrayku kaypi Dios pa palabra en kay Gálatas hatun tagaynin 5 huchuy tagaynin 22, 23 niriwanchis nata. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Gan Señor piña kan kichaya ganin. Campi paciencia canantiam. Campi canantiam paz. Kusikuy. Canallanta tianin fe, bondad, mansedumbre, templanza. Manara kaitian chayga. Entonces manara Señor pichukanki. Manara Espíritu Santo causa iniki picancho. Charayko Apocalipsis 3:21 ninga nata. No son oikis punkunta takarimusani. An son oikis punkunta kicharimun kichayga. No hagan mayaykosa. An kusisa causa kunayipaj. Gan no gasenasa. Entonces chaytanin kay obra del Espíritu Santo. Charayko ni yawanchista kay San Juan hatun tagaynin 14, huchuy tagaynin 27 ninga nata. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Kay pinita munan Dios pa palabra, no oikichis kusikuinita. Pero mana kay mundo hinacho, kay mundo ga usa tuya kusikuita wanchis, chanata watilmanta yakima puanchis. Pero kay Dios pa kusikuinin ganin duran kay causas atinchis. Kay Dios pa kusikuinin ga duran nin may kakamachus causananchis kama. Charayko kay Job ni nata. Dios Juan, Dios mañacapuan, Dios pa sutin bendecis rakachu igual no haga son hoy junta gane. Ahinatata niriwanchis kay Filipenses hatun tagaynin tawa huchuy tagaynin 7 ningahinata. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Manacanchu waj suti kay mundo enteropi pichus hatun tranquilidad hatun kusikuita wasuma. Dios pa misericordia mana kay mundo pi rantikun mancho. Nita kay kusikoy rantikun mancho. Solamente Cristo Jesús picasa. Chayrayku Jesús pa poder nin songonchis pitian chayra. Y matatas manchikuso. Problemas pisa mucho. Mana manchikunanchis yutian. Porque kay Dios pa palabra ni wanchisña imainatachos kay mundo tukukaponga. Kay rupay, kay guaira, kay dia, kay tuta, kay runas, mana niwanchishu kay mundo mejoranga niwanchishu. Tukuyima kay cambios climáticos. Huillasawanchis, kay ongoykunas, kay problemas familiares, kay ciencia. Huillasawanchis, de que kay mundo tukukapunga. Kay mundo pega mana para siempre chukausanki, kanki solamente pasajero. Charayku mana yachankichu maikachus último foto familiar pakanga. Mana yachankichu maikachus último día mikunki familiaykiwan. Mana yachankichu maikachus último día rinki trabajuykima. Charayku cementerio ma rinki chayra cementerio pitian ashka runas nerganku guardia entregase causainita señor ma. Guardia iglesia ma riposa. Y chayria ni haik achamorgachu. Chayrayku Hebreos hatun aynin 15, 8 y tagaynin 7 y 8 ni vainsa inata. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Ni tamunan kunan dia kuna Dios pa voluntad ninta, Dios pa palabranta uyarenkichis chayra. Ama rumisongos churakuichishu. Son oikichis punkunta kicharichis entregakuichis Señor ma. Mudas gramanoi. A veces ganga o aganki, sufrinki, y aquí vayaikunki, porque mana Dios ta consultankichu, mana paita ta purikunkichu y mata ronaikipaj. Y al final, y aquí piurmanki. Munas ramonui, Dios munangan kusisgatia kunaigita. Charayku paiga mandamientos ninta saben, kanson goiki junta causa kunaigipaj. Charayku Josué niriwanchis, Dios es fiel. Dios ni haik apantanchu. Dios ha siempre yachan y machos no vanchispaj mejor. Unas armonoi, pai, canta sunki monakuywan, amaturi kuñaichu, señor man, hamui. Jepan lección kama, jepan lección piastawan kaimanta, para bendiciones.